Apocalipsis capítulo 11. Sok akboton tahkab, chish halal sventas pishibal sok hich alboton. Hachan, isate templo yuun te diose, sok teskahtihi mahtanile. Sok ahtayate hayeb tahtul te machatikas lahin svaik te a. Hauk meto, mameshap istukel te yamak ulte temploe. Yun akbotista sventa te yan lumetike. Yamesh pakop tatek el yunik, che yoshwinik te mukulume. Sok yamehtikunchep testiwetikun te yashkopuhik ta alvaneh kuun, oshbak sok oshwinik, al teslapuhik ishalpak sventa mel otan. Shilakai, te chep testiwetike, ha te chep oliva te. Sok te chachish yavilkah te tekahtik tas tohol te kahvaltik te ha Dios yuun te balimilale. Te me ay machatik yaskan yash utsinotik yuun te chep testiwetike. Yash lokah ta yeik te kashel yash lah ta ora yuun te yah kontroike. Hichun puersa me yash lah te me ay macha yaskan ya yutsine. Te testiwetike ay me yuelik tas makel te chuchane. Sventa yuun maba yash tal haal te hayeb kal yash kopohik ta alvanehe. Sok yashu yunik te yaskat punik ta chich te hae. Sok yashu yunik te yayak ashuk spisil ta chaps vokol te balimilale. Chikan hayeb vuelta yaskan yotanik te yaspasike. Hauk meto, kalal huish yunik a te yatelik ta testigoe, yamesh loktel ta shab te mukul chambalam te shiban tix bae. Yames pasik guerra, sok yames talotik yun, sok ashel yash milotik yun. Tishilme yashils baketalik ta kaye tabay mukulum te banti la yich hispanel ta cruz te kahvaltike. Te mukulum Sodomas bil, sok Egiptos bil ta alels koplal. Te lumetik te yanyantik umbalike, sok te yanyantik skopike, sok te yanyantik nacionetike. Olil chanep kal yame yilbeyix baketalik te tishilik ta komon sitil. Mashyak beyik te yayich mukel tes baketalike. Te machatik nainemik ta balumilale. Yas busna yutanik talek yuun te lahemik yayilike. Sok yas pasik in yuun. Sok yayakbes baik smahtanik yuun. Melel bayal kas vokolik ta sventa te chep alvanehetik yuun te diose. Hauk meto te kalal ashish a te olil chane kale. Te diose lascha kuches te testiwetike. Hich te kahachel, spisil te machatik la yilike, och bayal shivel ta yotanik yun, te chep testiwetike la yayik stohol te ay machatulang kopotel ta chuchan, te hich albotik yune. Moanitelito. Shi skoplalik. Hich potzolik moel ta tokal kalal ta chuchan ta sit te yah kontroike. Orana shatal tulan nikel, hin sheh tas lahun shehtel te mukulume. Sok hukmil tahtul ansviniketik lah yuun te tulan nikele. Hich te ansviniketik te kushulik hilele, otshivel ta yotanik yuun. Kah yalbeyik yutzilal te Dios te ay ta chulchane. Kashish te ischa kumul voklahele, hayash talish te yoshebal voklahele. Te sukebal chul abat la yokesin te okese. Ay machatik tulang opohik ta chulchan la kai te hich la yalike. Spisil te muka valiletik ta balumilal, sok te bila aita sventeke. Aish ta sventas tukel te kahvaltike, sok te Kristo yune. Hame aita ahvalines bahtel kinals tukel. Shik la kai. Hich te chaneb vinik tahtul mamaletik te nakalik tas mukul naktihip tas tohol te diose. Las pakans baik talum ta yichel tamuk te diose. Hich la yalik.
Yamekaltik wokol ta tohol. Kahual, Diosat espisil Yashua gune. Atalel ayat tanamei, ta orato, soktenopol yashtalatishe. Mele lawak ish ta ilel tesmukul aguele, hich ayatish ta ahwalinel atukel. Ilinish yo tanik te nacionetike. Haok meto, kohtish yorahil te awilin bae. Sok kohtish yorahil te yawil be ya telik te mach atik lahemike. Sok te yawak besh tojos kabik te abatetik aguun te yakalik te yayel alwaneje. Sok te hayev te mach atik chulum yun te diose. Sok spisil te mach atik yichoh tamuk te abile. Chikan te memuk bikite. Sok ohtish yorahil te yawak talahel te mach atik yasbol te sik te balumilale. Shik ta yalel. Hich ham te templo yu un Dios te aita chuchane. Te la kil'a te shkashail te trato te aita yutil te templo e. Sok chikda hachel tsanseval. Sok ay bila yak tabul tak op lakay. Sok tal tulan chabuk. Sok tulan nikel. Sok tal tulan bat.